pausing pijari Manipur dagi artist ani yauna puna artist kuntrani thoida lising ani tarani pange Ustad Bismillah Khan Yuba Puraskar gi award sing Manipur gi Governor Dr. Nazma Haptulana khusina khrei Picture abasu status na Bharat ki manungda art amadi culture gi lamda achauba mafam ama kanba ngambasi thaganingai ne haina Governor Dr. Nazma Haptulana sing thakrei Tripura da khundariba maitai nupi singna lamdam asigi nat ki fizol sing atangba mamal da leiduna sizana hori amadi napsa gi makhada miyam da piriba cheng ase Manipur gi manung hanjinba mafam kharadadi mamal hena yonba yauri Times of Manipur News meeting tabiri bising bungangum Priyana taram nokche bagalwena pau sandong pizari Manipur dagi artist ani yauna puna artist kuntragani thoi dali singani tarani pangi Ustad Bismillah Khan Yuba Puraskar gi award sing Manipur gi Governor Dr. Nazma Haptulana ngasi kusina khrei Picture basu status in Bharat ki manungda art amadi culture gi lamda achauba mafam ama kanba ngambasi singthani ngai ne haina Governor Dr. Nazma Haptulana phongdo khrei Sangit Natak Academy New Delhi na sinduna JN Manipur Dance Academy gi auditorium da pangthokpa award sing yan thokpa gi thoramaduda Governor Dr. Nazma Haptulana makhataraduna Sangit Natak Academy na lisingani tarani pangi waina Ustad Bismillah Khan Yuba Puraskar gi award lan thokpa gi thoram sinba phangjabasi yamna laibak fawani chahi nimpu gi makhada leiba inkhlak liba na hawerba artist kaya gi pungning thauna hapnaba amadi makoina honoriba haisingba dubu ikai khumnaba utpa amadi Thauna happy bahaibasi yamna tangai fade music dance theater amadi traditional folk tribal music dance theater amadi puparti da khangat laba artist sing da ikai khumnaba utuna award sing asi kusinaba simag yamna faba khongthang amani status na award asi yanthokpagi tanja fangbasi laibak fabani picture abasu status na art amadi culture gilamda piriba khudol asidi asuki matik chawi lemjaraba Bharat ki nat amadi culture da state asina achoba thodang ama lauri Asigumba award asina inkhlak liba talented leiraba artist kaya gi pungning thauna amadi soidana hapa ngamlagani status gi oina artist anina hairiba award asi fangba ngambasi status gi chauthok saningai ni haiki The Jawaharlal Nehru Dance Academy has produced many eminent artists who are counted among the who's who in the world of Manipuri culture. It has been working along with the people, pursuing constantly the agenda for the prevention and promotion of the Manipuri dance and Manipuri music. We must ensure the survival of our traditional art, our dance form and our music. We should encourage our youth to keep these skills and creativity alive and robust. The Ustad Bismillah Khan is such a step in the efforts of Sangeet Natak Academy in this direction is commendable. Music da artist Nipan, dance da joint winner yauna artist Mapan, theater da artist Taret amadi traditional folk tribal music dance, theater amadi puparti da artist Nipan da governor na Yuba Puraskar ge award sing yanthoki. Sangit Natak Academy New Delhi chairman Sekhar Sen, secretary Rita Swami Chaudhuri Susar Gyakiba Thoramaduda, Lamdam Sigi Saknaidaba artist sing, Sangit Natak Academy ge official amadi state kayadagi lakpa artist kyana Thoramaduda Sarugyaki. Traditional folk ta award fanglaba A Aneshoriga unaba mada award asi fanglakpada asuki matik nungai iramdamgi folk music asida hona jakiba bu sak khangbi bani award sinabirak pasida thagachari haiki mase isada nungai ba phawi du leiriba mayam sidagi oja singna khoge magi selection tawbiraga mase khanba yari harga aibu kano tawbirakpagi ni haijaninge mayamna masak khangbiba mayamna nungsibiba oja guru masak khangna chatpa ado phin sida tawriba phin sida masak khangna munna chatlagadi ado mai pakpa sidum oigani haibagi kano
Tripurada khundariba maitai nupi singna maitai nat ki fizol sing atangba mamalda leiduna season hori. Manipur lengakna akhanaba thausil thaurang ama senbiduna Manipurda fisa lonsa lemna tamnabagi khudong chaba sing phanganbirabadi Tripuragi maitai singi sanmit lon fagat hanbangamgani khalle haina. Chechuria Federation Chechuria Weaving Training Center Agartala West Tripuragi Secretary Nongthongbam Kusum Singhana Fongdorakli. Tripuragi Chechuria Khulda World Bank na senthang piduna Ministry of Donor gi NERLP gi makada Chechuria Weaving Training Center asi chalaiduna lakli. Chechuria Federation asina mafam aduda mapung oina leita lairabana ayamba oiba mafam adugi miyam maru oina nupi singda yen loiba shasan yokpa amadi fisa loncha gi training piduna masana masabu thabak pijaduna imung manungi sanmit lon fagat hanaba honari. Wangkai fi rani fi fige moirang fi gumba mamal atangba fi di saba hinade masi gumba makal gi atangba fi sing asi saba tamning bagi apamba lehauri Manipur lengak Manipurda leiriba maitai mitai bunung sibiriba civil society organization singna Tripurada khundariba maitai singi khanbiraga maitai singna luhong khongdong bana chingba thodok singda seasonariba moirang fi wangkai fi na chingba atangba fi makal singa si sanabagi training pibiduna Tripuragi maitai singi santok lambi fagat hanbada mateng pangbiu haina lenga ki pungning chingsilakhi. National Food Security Act ki makhada cheng kg amada lupa ahumda piribasi Manipur gi manung hanjinba mafam kharadadi mamal hena yonba yaure ching tam thong manana chatminadrabadi chawkhat pangamloi haiba lenga ki wafam ngasidi wahan thok leitre tayonana thok lei hiramasigi matangda TOMTV gi akhanaba pawdamama. Imphal More Lambida kilometer marifudara mangarom chatlaga leiba kwatha lamkhaidage subnatage kilometer taruk rom tamak changsilaga leiriba kwatha khul asi chawrakna khunja chahumna khundaba khul amani Indiana ningkha tamlaba leibak ama oikiba chahi humudrom dai sukrabasu hairiba khul asidade chawkha thorangi oiba thabak thoram sing mangam isan sandana leirambage chawna mami tare Bharat Sarkarna lairba singidamak subnatage lupa ahumda yeliba cheng asi khul asidade lupa nifan de yole Madugi sumathakta miyoi amada kilo manga pigadaba adusu subnatage kilo ani khak piri Agoi khunda taribase mi chahumdagi khara henapna lai mase agoi gi thaknabagi tamaktade hujikse toti marang gaina lai hujije maksung anawa sagali lobe loitari pipe chung hujik tingma hori mase khara lairabade isingni marang gairane mode chingi se phangmere phanglaga ngasagi matik chana phangde agoi da phangni base cheng se Kijida mi amada ngasai yam labanena kiji ani hena ani dagi hena phangde ani ni yele madugi mathakta adusung lamse lappanena ngasai gi chingi mamanjung a yona henkhale nupani panbi kiji mada Haksel amadi lambi thongi matangda khulasigi oina Health and Wellness Center amakhak lei adubu manpower amadi hidak langthak watpana mathau ningthijena tawba ngamde ana laingi oina manak nakpada leiba nipum doisuba Assam Rifles More Hospital natraga Imphal da purga laingi nakalamoromda kwatha lamkhaidage kwatha khul yoba lambi asi ngasi fawbuda koilas thadri maru oina nungju thagi matamda anaba puba sathok sasin tawbada atuki matik khudongsa daba kya mayuknari Kothagi oina narkwa matamda yamna problem oi aikogi misal lairibe center lairibe sung nasi lebe wani ithang marang kaite khwairigi maru oina emergency da aikogi army laibi jada aikoi khara challi sarakana je koras thabi ne hai ngasi munung bang thade khotakta na janakpa khotakta khong hamlakpa hoi adu matamda aikogi lambi sung khara nungai damne upai leitamne na more je de highway wani marang kaidamne na ekore direct imphal bukhal ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯣꯔꯦ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯀꯣꯊꯥ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯀꯣꯊꯥ ꯈꯨꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯨꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯅꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯌꯦꯡꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯗꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯀ꯭ꯋꯥꯊꯥ ꯂꯝꯈꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯊꯥ ꯈꯨꯜꯁꯤꯕꯨ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 6 ꯈꯔ ꯍꯦꯜꯂꯞ
ओइगदबा लंबी असि अदुकी मतिक फिबम सोना लेरी चिंगी लमदम सिंह चौखटपगी खोंजेलदा याउद्रगदी अखोई मणिपुर असि चौखटपनि हाबि यारो हैना पालिबा लैंगाक असिना मखौ पोगना लाउजरबसु हारिबा कोथाखुल असिदा लैरिबा मियाम सिंगनादि ngasi फावबदा कोइलास मथकता चटपा फंगदना लैरी नाकल मरोमदा हारिबा लंबी असिदा अखोई अना अयेक अंगांग उनबा नतना अखोई इमरजेंसी ओइबा थबक थरोम कया अमा चटपा मतमदा अदुकी मतिक खुदोंसादबा कया मायोकनरी कैमरा पर्सन शरद पोचंगमंग लोदना पाउदमजिरिबा शरद अनोवम TOMTV न्यूज कोथा पाउगी मरक थना अतेंबर ब्रेक हमतंग लौजरी कंगला फूड प्रोडक्ट इरम दंगी असेंग महौ येंग दियो गार्लिक मिक्सर खतनतना कंगला गे अनोब फूड आइटम सिंगी महौ खंगलबदा ngauroi dawa kanabu leibagi कंगला थांगमिबन GM कॉलेज रोड तलैबा GM डिपार्टमेंटल की अहान फाउंडेशन डे अगस्त 13 थोकले मसिगा मरी लेनना सोप असिदा फंगलिबा आइटम सिंगदा अखनब डिस्काउंट पिजरगनी अगस्त 13 की हौरगा अगस्त था असिमा डिस्काउंट असि पिजगनी पिजरिबा खुदोंग चाबा असि GM डिपार्टमेंटल द लेंसिन ब्रेक्टुना लौबियो फंगंजरिबा आइटम सिंगदी ग्रोसरी आइटम्स नुपागी नुपीगी अमदी अंगांग सिंगी ओइबा जोकी कैल्विन क्लैन मैक्रोमैन मैक्रोवुमन टॉमी हिल फिगर हाइबा ब्रांड सिंग असिगी फिरोल कया अमसु फंगबिरगनी Lengsin Biraksi GM Departmental Thangmiban GM College Road Contact number 97748588053 ब्रेक की मतुंगदा मयाम अमुक हन ताराम नोकचरी मखता पाउ पिजरी मरैबाक कन्ननबा ब्रिटिश की मायोक्ता सोंगनखिबा आंग्लो मणिपुर वार लिसिंग अमग चनिबान मरिफुतरा माथोगी खोंगजोम लानफमदा मणिपुर लानमी की कमांडर ओइखिबा मेजर चोंगथाम मियाना अरोइबा याहिब तानखिबा तखेल लैबाक त्रिपुरा गे नारायण खामारदा लैरिबा मेजर चोंगथाम मियागी खुबम असि निंगथिना सेमगतनिंगबगी अपांबा तखेल लैबाक की मणिपुरी सिंगी थमोइदा लेहौरी त्रिपुरा की कोनुंग अगरतलादगी खा पांगना किलोमीटर 13 रोम चलगा वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट सदर सब डिवीजन की मनुंग चना लैबा नारायण खामार खुलदा लैरिबा अथौबा सिगी युमफम खुबम अमदी खुल असिगी सिनाई तुरेल मपालदा लैरिबा अरोइबा मथौ मंगम पांथोखिबा खुबम अनि असि हेना फजबा मोंगदा सेमगत हनिंगे हाइना मेजर चोंगथाम मिया मेमोरियल ट्रस्ट अगरतला त्रिपुरा की सेक्रेटरी हाइक्रुजम ओंबी गांडेश्वरी न फोंदोरकली महांगना मखा तारादुना अथौबा असिगी खुबम असि तखेल लैबाकता लैजरबसु मणिपुर पुंबगी इकाई खुमननिंगाई ओइबा मफम अमनी मैतै सिंग असि त्रिपुरादगी अपिकपा कांगलुप अमा ओइबना त्रिपुरा गवर्नमेंट की मथक्ता खुबम असि यंगसिनबिनबा अकनबा प्रेशर तौबगी खुदोंग चाबसु वाटली अदुगा मणिपुर गवर्नमेंट की माइकैदगिसु मिनिस्टर याउना मियोय कयामदे संस्थान कयागी मियोय सिंग लाकलमलबसु खुबम असि ngasi फावबा निंगथिना सेमजिन साजिलबा खुबम अमा हाइबदु ओइद्रे इपा इपुगी खोंगुल लिरिबनी हाइदना मणिपुरदगी मियोय कया नारायण खामर खुल असिदा लेप्तना लाकपना मतम मफम असिदा गेस्ट हाउस अमसु साहनिंगी मसिदा मैतै पुमनमकी अचौबा थौदांग लौहनिंगबगी अपांबा वाफम गांडेश्वरी न फोंदोरखी हौखिबा ऑगस्ट 13 जेनिम्स दा नुपी अमा अंगांग उनबदा लैखिदबगी मतंगदा जेनिम्स की डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गाइनोकोलॉजी सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर मिमी सस्पेंड तौखिबबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना ngasi टीचर्स एसोसिएशन जेनिम्स न सेंदना हॉस्पिटल असिगी कैंपस ता वाकन मीफम चथखरे वाकन मीफम अदुगा मरी लेनना टीचर्स एसोसिएशन जेनिम्स की स्पोक्स पर्सन डॉक्टर निंगथौजम कुमार जितना बेसिक इंक्वायरी अमत तौदना डॉक्टर अमबु सस्पेंड तौबा हाइबसी मरम चादबा थवोंगने पेशेंट सीबा खुदिंगी डॉक्टर सस्पेंड तौगदौरिब्रा हाइना हंगलदुना ओइरक्लीबा फिबम असिदा अरुबा केस अमा लाकपदा खुद थागदबा कीरे नुमित 10 निगी मनुंगदा अचुम अरान फुथोपियु हाइकी
important oiba yamna highlight thokjeningbadi akoi gi doctor amabu even without basic departmental inquiry ama yauduna hekta straight away hekta suspension tobi harise akoi si amna kanna akoi condemn thawi yam kanna akoi nungai jete aduga akoi gi faculties doctor faculties le horiba faculties marakta su apprehension yamna chawa akiba ma apprehension ama leire madudi patient siba khudingi without any basic departmental inquiry yauduna toktar oragadi akoi desu adum it can happen to any one of us within 10 days makoina inquiry report tawraga puthokani haibani ada puthok pasi akoi di 10 days ki manung da puthok piro aduda karigumba maral lairame law will take its own course aduga karigumba maral lairam ta tar oragadi within 10 days sida akoi Dr. T nimi gi suspension order je koi revoke tawona akoi haijeri Bisnupur Kendra BJP Mandal na sinduna ngarang Kendra sigi oina su membership enrollment drive chathakre ngarang ningthokong Bajar Community Hall da pangthokiba thauram aduda Manipur gi Chief Minister N Biren BJP gi National President Ram Madhav Thanga Kendra gi MLT Robin Romade BJP gi marwaiba miyoi kyana thoiba mitunglen sing oina saruk yakhi thauram aduda saruk yakhiba BJP gi National President Ram Madhav na BJP se crore taramathoi hena member leiba malemda khwaidagi mapangal kanba political party ni India da paliba Narendra Modi na luchingba BJP gi lengaksina leibak sida leiba miyoi khudingi laira ina khunba khaidana manaba mityang yengduna chawkhatna bahonari haiki thauramadu da saruk yakhiba Chief Minister N Birena Bisnupur Kendra si ruling gi MLA leite haiduna miyamna nungaitaba tawbiganu BJP gi hanagi candidate Krishna Gatanaraga mai ising lambi thong kaithel khuding maki chawkhat thorang paikhatna bahonagani haiki arai monga bank ki loan pe honare ba makal kaya government asi hokro sayani khara kaya ba ni makai mushkil pe kana hona jabe tak mate khara election code of conduct la ba ani hum se makita ne pe slow down hobe home ke code of conduct le ba mai ke la maya do madhi ye ne adno uski la ani si bayar de Manipur ki any hospital Mapani Kagarani Guwahati hospital yang mana ni Madaroi Pala itu lain. Ada hal yang bukan apa sih. Lebih luas lagi lah. Atau apa tak tahu jadi kan tahu ni. Apa yang kita kongi, apa yang kita sebut menjadi luar itu jadi. Ada hal yang berkaitan dengan cuma itu menurut saya. Mahairoi Babies Nami Sigi Mayokta Semkiba JAC na lauthokiba matungina ngarang numidang Basikong area da Maira gi rally chatnaba semlamba Maira Imphal East District Police Commando na fagat khibadagi rally chatkidrei nakal amaromda nongmaibung da su Maira gi rally lakpa Maira paibi singdagi Imphal East District Police Commando amadi Porompat Police ki kangbu amana Maira munduna rally chatpada athingba pirakpadagi akanba moongda muknaki Humbutara humdoi suba Independence Day ga mari leinaba thoram amada Surgi Kumari haina khangnariba Hozai Amtola da leiba saisakpi Laitonjam event pi sakta Assam Sarkarna Silpi pension kusinakre mahak angang oiringaidagi isai pamjabadagi Manipur Jawaharlal Nehru Dance Academy da Nata Sankritanda post graduate tawraki Kumjali Singam Chamapan Marifutareta Russia da pangthokiba Festival of India da Jago isai utki Aduda sunatana All India Radio Center amasung National TV Center kayada isai sakpi asi kumjali singamaga chamapan marifutara dagi hauna Tombi Devi Gold Medal Manipur Sangit Kala Academy dagi Scholarship Manipuri Sahitya Parisat dagi Sangit Bhushan na singba mana kayaga loina na handak Assam da pangthokiba thauram amada chinglemlaba Bisnu Raba Awardsu phangki TOMTV ga akhanaba unaba amada event pi sakna Manipur gi wangmada khundari ba Manipuri singi culture mangsilakle haiba wafam kya phongdoraki madi yam piningi jagoi sei tambi aina asida laaga Manipur dei thoklaga adurasu tambiri ba miwai singsidi khoigi mayum makai panjaraba macha masu leijaraba kangbu ngamta anouba ni pim chadi kaya tamkhalakta banina aina piningba tambiningba ingonda oja guruna takpirakpa mayam punamakse academy ma ninghat piradi Assam government na mateng pangbiba anegi
Delhi government na central na natara Manipur government na su masigi damakta mateng pangbiba maram punamakta academy ma linghat pibado yamna pamjai. Paugi marathana atenba break amaga sulokjari. Ruman Technologies. Admission open for free computer training and other courses. Facilities available. Placement assistance, free books, traveling allowance for girls students, government recognized certification, free uniform. For more details, please contact us at Ruman Technologies, Pradhan Mantri Kaushal Kendra Thobal, Thobal Athokpam, opposite DC Thobal. Our contact number 0385 222 009 or 700-5678236 or 8837016483. Our email address thobalpmkk@ruman.net or massmanipur@gmail.com. Studio 11, India's favorite salon and spa, now at Imphal. Our services are haircut, hair straightening, global color, body spa, hair spa, waxing, threading, facial and treatment, hand and feet care, makeup. Body massage. Studio 11, Salon and Spa Imphal. Look fabulous. Fitness World Building, Singzamai Mathak Jongtham Lekai, Imphal West. Phone number 0385 2440164. Gunamani Eye Clinic is looking for qualified, young and energetic applicants for the following post: optometrist, X-ray technician, clinical assistant or nursing staff. Interested candidates can apply for the above post with their biodata and certificates before 26th August 2019 between 9 am to 3 pm. Interview will be held on 27th August 2019 at 2:30 pm. Gunamani Eye Clinic, Wangkai Kaithel Asangbi, Imphal East. Break ki matungda mayamba amuka hana taram nokchari makhata pau pizari. Department for the Welfare of Minorities and Other Backward Classes MOBC, Government of Manipur gi makhada Relief Center for the Welfare of Differently Abled Persons, Manipur na MOBC gi Economic Development Program EDP gi sarukama oina Differently Abled Persons singda Relief Center asigi Media Advisor Nimol Ningombam amadi National Awardee Laimayum Amarendra Sarmana luchingduna ngasi Differently Abled Persons singi mayum-mayumda GI seat kusinakre. Kusinnakiba Differently Abled Persons sing adudi Kumbongdagi L Ayingbi Debi, Ngairangbamdagi N Puspa Debi, Lukerdagi A Surjit Singh amadi Moirang Hanubadagi T Risikanta Singhni, Relief Center asine MOBC gi Director NG Bogendra Maite amadi Sri NG Uttam Singh, Director Minority Affairs, Government of Manipur bu Relief Center for the Welfare of Differently Abled Persons, Manipur gi Maikai Thagatchaba Fongdokchari. Differently Abled Persons singi Anauba Rights of Persons with Disabilities Act Lisingani Taratarukna Piriba Chapter 5 Social Security, Health Rehabilitation and Recreation Section 21 Clause 1 Act Asibu. Khangbi Bagidamag Director Anibu Tungda Lakada Bathabak Singh the Su Mai Pakpo Ibiu, Makatana Su Differently Abled Persons Singbu Director Ani Asina, Lakadoriba Scheme Singh the Su Ahen Bamityang Sanghaningli. Technopol District Lairiba Tongan Disability Oina Lairiba Mipum Kudimakta Department of Empowerment of Persons with Disabilities Amasung Ministry of Social Justice Empowerment Projects Asigi Makada Matam Ichang Sanghandana online da registration ngasi district asigi oina Technopol District ki Chief Medical Officer Lathari Marna Hodokre. Ngasi Moreda Lairiba Primary Health Center da Pangthokiba registration tauba Hodokpagi Thoram Maduda Ahanbo oina CMO Technopol na More Ward number 5 Muslim Nagardagi Disabled Oirabi Lakia Begam Mapuroiba MD Khomai Hairiba Nupi Asida Unique Disability ID Amakusinaki. Thoramadu State Nodal Officer UDIDL Dhaneshwarna Project Asi Government of India gi Makada Hokiba July dagi Imphal West Hodokibani Masigi Makata Rakpa Tongan ba District Kayada Paikhatlaba Matungda ngasi Technopol District oina Moreda Hodokpani Maramasina Manipur gi oina su tongan ba district ta leiriba CMO singna magi concern makada thabak asi paikhatkani haina makhataki. Concession piri agar ato pa mayam mo pe kana se long no hono matamda certificates honor tawdo
ꯑꯗꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯁꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠꯁꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯗ ꯑꯣꯅꯔ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯑꯃ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯗꯤꯁꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯌꯥꯅꯣꯁꯤ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗꯕ ऑल इंडिया की वजह से खंगम ओनली अखोन सेंसस की डाटा डिपेंड तब नतना डिसेबिलिटी मसिंग से क्या लेके है फलाना अखोन डैशबोर्ड ये खंगमदो खंगमनबद इंडिया गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मसिना थमोई लेना अमन मरम ओइरगा मबु कंखलकपदगी रेम्सता लायंगलखिबा सिंगजमई थोंगाम लेकाई वार्ड नंबर 17 दगी थौनाउजम नेवी अपोक PTH नंदनीदा तेंगबांग लूफ ब्लू वैन फैन क्लब ना अंगम शेलगी मतेंग पीख्रे नेवी की संगाइदा चतुना तेंगबांग खुसिनबा दुगा मरी लेनना मियोइबा अमा ओइना अवाना तारबा सिंगदा अंगम मतेंग खरदंग ओइरबसु पांगफम थोई खंदुना मतेंग असि बिजबनी हाइना लूप असिगी प्रेसिडेंट कालू वांगना फोंगदोरकली नागालैंड अपिक स्टेट सिंगी मनुंगदा RTI की एप्लीकेशन थारक ख्वाइदगी वांगबा स्टेट ओइरे इंग कुमजा लिसिंग अनि तरुक तरेत तगी लिसिंग अनि तरा तरुक तरा तरेत फौबदा पुने एप्लीकेशन लिसिंग कुनमरी चनिपान मरफु तरा तरुक फंखी वाफम असे नागालैंड स्टेट असेंबली द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ना हंदकता पाइखलकपा एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टा पलखिबने रिपोर्ट अदुना हौकिबा चाही अहुम मरी असदा RTI थारकपगी चांग असे नेमथरकली मसिना ताकपदी हौकिबा चाही खरा असिदा लैंगा की तोंगान तोंगान बा लोइसंगसिंगदा तौरिबा थबक थौरम असिदा मनुंग मपान फोंगना उबा मखलगी थबक अमा ओइरे ताकपनी हाइना पनखी थारकिबा RTI सिंगी मनुंगदा सेल थुंगा मरी लेनबा एप्लीकेशन ना ख्वाइदगी यामी हाइना रिपोर्ट अदुना मखा ताकी आर्टिकल 370 लौथोख्रबा मतुंग काश्मीरदा चयोल अनिरोम थमलकपा अथिंगबा तपना तपना कोंगथोपलकपगा लोइना ngasi प्राइमरी स्कूल सिंग हांगहंदुना क्लास तौबा हौख्रे अदुबो हौजिक काश्मीर तंपाकता ओइरिबा फिबम मसी नुंगनांगनिंगाई ओइबा मरमना स्कूल सिंग हांगनरकपा सिना सेक्यूरिटी फोर्स सिंगना असोय अंगाम यावदनबा चेक्सन थौरांग लौखटपा हाइबसी अचौबा सिंगनबा अमदी ओइगदौरी निंगसिंगबा याई मरी लेनबा सिंगना लैंडलाइन फोल अमदी 2G सर्विस मथौ तौबा हौहनख्रबनी अदुमकपु काश्मीरदा हौजिकसु मची मसीदा इरांग लेरी मफम मफमदसु अथिंगबा अदुमक थमली पाउगी मरकथाना अतेनबा ब्रेक अमगसु लौजरी नापी सिंगनांग होबा मफम सिंग मतम चंगहंदन सेंगदोकपा अदुदसु नतना सिंकुप छाना कक्लबा नापीना लेबाक लेहाउसु फगतहनबा यारे अचौबा सानबुंगी नापी चांग मानना कक्पगिदमक वानिंगाई लेत्रे सिजिनबियु ग्रास कटर अमदी मल्चर अवाइमल पुंगदा लुपा लिसिंग अमगा चंगा कंटेक्ट तोबियु मणिपुर फार्म हौटल नियर सैनिक स्कूल इम्फाल मणिपुर की लबुक सिंग संगलसी चही चुप्पा मणिपुर इहान हानबो ओइना लमजिंगबा ज्वेलरी ना मार्केट फंगबा सना मयाम सिगी क्वालिटी चेक तौबगी खुदोंग चाबा पिजरी अदोम की लेजरीब सनादा यावरिबा एलोय अमदी एलिमेंट्स कयागी चांग मरिक चुमना एक्यूरेट क्वालिटी अमदी क्वांटिटी गा लोइना खंगनबा ngamlagani लमजिंगबा ज्वेलरी ना पिजरीबा खुदोंग चाबा असि लौबि हौ अदोम की सना अदु सेंगी नत्रगा सेंगदे हाइबगी चिंगनाबा दु कोखनबियो अकुपा मरोल की दमक लमजिंगबा ज्वेलरी दा लेंगसिनबिरउ Lamjingba Jewelry. Good quality is our priority. ब्रेक की मतुंगदा मयाम अमुक हन तनाम नोकचरी मखदा पाउ पिजरी लेबाग असिगी अवांग थंगबा स्टेट सिंग हाइबदी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड अमदी पंजाब ता हौखिबा नुमित खरनी असिदा नोंग लेप्टन चुबदगी चाउना वाबा मायोकनरी हौजिक फावदा पुन मियोय निफुनिथोय सिरे मसिगी मनुंगदा हिमाचल दा मियोय कुनिथोय उत्तराखंड दा मियोय 13 अदुगा पंजाब ता मियोय अहुम सिखरे अतोप मियोय कुन हेनबना थीबा खंगद्रे हाइरी दिल्ली अमदी हरियाणा दा सु मरी लेनबा सिंगना मिकुपना होम सिंगना लेनबा खंगनख्रे
Hauzik among sanabagi pau phangbigani. थासी की तरा मरी दगी हौदुना सर्बिया दा चथरकिबा अहुम सुबा जूनियर नेशंस कप की केजी 53 की कांगलुप्ता मणिपुर बॉक्सर हुइड्रोम एम्बेसोरी ना गोल लौबा ngamkhre फाइनल बाउट अदुदा महाकी लंबा ओइरिबा स्वीडन की बॉक्सर दुना सिपेलबु मंगा सिनुदा माइथिबा पिदुना गोल्ड मेडल लौरखरे हुइड्रोम एम्बेसोरी मयांग इम्फाल थाना लैकाइदा लैबा हुइड्रोम बिक्रम अमदी जमुना अनि की मचानुपिनी एम्बेसोरी मयांग इम्फाल दा लैबा सरिता रीजनल बॉक्सिंग एकेडमी दगी हौरखिबा बॉक्सर अमनी थासी की तरा हुमदोइदगी हौदना नुमितनि चुपना साई सेक उलौदा पांगथोखिबा कुनमाथोय सुबा यूथ कुनिथोय सुबा जूनियर अमदी कुलुमदोय सुबा जूनियर स्टेट लेवल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप लिसिंगनि तरा मापंदा मेडल फंगलखरबा सानारोय सिंह अमदी कोच अनिबु ओकपगी थौरम अमा इरेंगबम खोरिफाबा यूथ क्लब ना सिंदुना इरेंगबम सलाम अचौबा कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे ngarang पांगथोखिबा थौरम अदुदा इरेंगबम ग्राम पंचायत की प्रधान आई गोपेन सिंह इंटरनेशनल मेडलिस्ट एल अनिता अमदी इरेंगबम ग्राम पंचायत की वार्ड मेंबर सिंगना अथोइबा मिथुंगलन सिंगोइना सरुक याखी थौरम लोइसेलकपदा मेडल लौरखरबा सानारोय निपान अमदी कोच अनिदा अचंब खुदोल पीदुना पुकनिंग थौगतखी ngasi yuk phongna khiba pause singda kari kari maroi ba pau yauribagi habado mayam puna mok khangminasi lamjingba times mitai natraga maitai haigadra haiba punna warep longminaba matam oire chief minister inquiry loidringaida portfolio hanjan hankhiba miyamda utchaibani mafam kayada maira rally chatkhre police na tankhai khre court na kaina laifamda changba laikhrumba amadi usop katpa yahankhre sangai express Manipur yaudana India ki history mapung faroi baby snamishi police ki akan bathabak marakta maira gi rally chatkhre congress na hai lusingba munavada mathanta kairaglagadawa laingakni naharol gi thaudang lamdam sigi yelhomi sing maru phangna mutkina balandaragli sing asiragi miyam cheksinba matam oire chief minister lok amada kai ani kunba fawba kadaino hainaringaida haujik leiriba sarkar asidi kai mari manga kunduna leire gai khangam baby snamishi ga mari leinana IPC gi section 302 hapnaba CVI da khangan khiba leire police baby snamishi gi mayokta paksana maira gi rally chatkhre JAC gi co convener jail manung chara henba hokre pogna firm lamdam asida chatharagli lalong sing yamna kiningai ni social activist sing wakhal mun khanthaview chief minister beneficiary sing khangandana lupa lakh mari furongi loan lokhokhiba gi chingnaba leire baby snamishi gi mayokta mafong kaya da maira rally chatkhre baby snamishi gi case CVI da sinanaba thabak paikhatli police huyen lan pau disqualification case speaker gi tribunal na pikhiba order minister Syam Kumar na high court ta challenge tawrakle Laingak sina flexi program fawba ningthina paikhat pangamdre gai khangam illegal migrants singna state asigi gelhongmi singda chaiting pirakli chief minister ETL Express Manipur Thinkers Forum launch tawkre INA complex athuba matamda upgrade tawragani chief minister BJP government asidi tawningbada tawba dictator government ni India pumbada chingnaba akibagi wakhal faunarabani gai khangam Jirivamda environment kannabagi damak friendly environmental warrior women wing semkre low panaba upai thirakpada laikangda karne sijanaraga low lingnare Iraibak Congress ki MLA khara BJP da sangani hairibasi makhoi manungda nakpak tanarakpadagi saitap oina haibani illegal migrants sing amadi drug ki issue da laingang na hakchina lawi aikhoigi yengnaba kanano haibadu khangdokminasi INA complex lamkoiba singi lamthungbang oinaba semgatkani Aroibada maroi pau amuk kana pijari Manipur dagi artist ani yauna puna artist kuntragani thoida lisingani tarani pangi ustad Bismillah Khan Yuba Puraskar gi award sing Manipur gi governor Dr Nazma Haptulana khusinakre Picture abasu status na Bharat ki manungda art amadi culture gi lamda achauba mafam ama kanba ngambasi thaganingai ne haina governor Dr Nazma Haptulana sing thakre Tripura da khundari ba maitai nupi singna lamda masigi nat ki fijol sing atangba mamalda laiduna season hori amadi
ꯄꯥꯜꯂꯤ ꯅꯥꯞꯁꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯆꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗꯗꯤ ꯃꯃꯜ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯣꯟꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ